Ikibazo cya mituweli cyakomeje kuba ikibazo ubwo abaturage bisanze mu byiciro biri hejuru. Umuturage wishyuraga ibihumbi 3 by'amafaranga y'u Rwanda yisanze mu cyiciro azajya yishyura amafaranga angana n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byatumye abaturage batangira kuvuga yuko bagiye kurembera mu rugo ndetse bakazanapfira no mu rugo ibi byiciro nibatabihindura. Nk'umuntu ari mu cyiciro cya gatatu yisanze mu cyiciro cy'abakire aho azajya atanga amafaranga ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, yatangaga amafaranga ibihumbi 6 by'amafaranga y'u Rwanda. Bivuze ngo abaturage rero bari mu gahinda n'amarira. N'abaturage batuye mu duce dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda, mu karere ka Nyamagabe, ahazwi nka Rusizi, mu karere ka Rwamagana, mu karere ka Kayonza, hakurya y'ingo za Nyagatare, za Rwemasha, uturere dutandukanye tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abaturage bari kurekarama bavuga ko bisanze mu byiciro batakisanzemo, bavuga ko no gukosoza ibyiciro bitemera. Bino rero bizatuma barembera mu rugo. Ni mu gihe ubuyobozi bwavuze yuko umuntu utazishimira icyiciro arimo azajya kugihinduza. Bavuga ko kujya guhinduza bino byiciro bidakunda, bajya ku buyobozi bw'akagari bakavuga yuko gukosoza ibyiciro bitaratangira, nibitangira bazababwira. Bivuze ngo kugeza aya masaha gukosoza ibyiciro ntago biratangira. Bivuze ngo rero abaturage baracyakomeje kubangamirwa n'amafaranga bashyiriweho, gusa bakoresheje ijanisha cyangwa bagakoresha iperereza. Bavuga yuko abantu baturage barenganye, kandi ikindi ngo abantu bafashe ibyemezo byo kubashyira mu byiciro batakaboneye amafaranga. Bavuga ko batabasuye kuri tere ngo barebe ubuzima babayeho cyangwa barebe uburyo babayeho kugira ngo burize amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Bavuga yuko rero aya mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza nibatayamanura, abaturage bazarembera mu nzu ndetse bakanapfira mu nzu bitewe no kubura uburyo ki bivuza. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko aya mafaranga batazayabona kugira ngo bayishyure. Bavuga yuko ubwisungane mu kwivuza bwikubye 4. Bavuga yuko ibi ngibi rero biri gutuma ubushobozi bwabo bujya hasi cyane. Abaturage bavuga yuko no kugira ngo babone amafaranga yo kurya ari ikibazo. Urugero batanze mu karere ka Nyamagabe, umuturage ahingira nyakabyizi y'igihumbi, urambwira ngo kandi agakuramo ay'abana bari burye atunze umuryango. Bivuze ngo nimba ari 2 mu rugo, umugabo n'umugore, bagiye muri nyakabyizi ni ibihumbi 2 bakeneye kugaburira abana. Urambwira yuko nimba afite abana 3, ibihumbi 60 azabikura hehe? Nabo ubwo bose hamwe ni ibihumbi 100. Afite abana 3 nawe n'umugore bakaba 5. Bavuga yuko ibihumbi 100 bazabikura he? Bakorera ibihumbi 2 ku munsi, bakanayaryamo, bakanayambaramo, bakanaguramo ibindi byose bakenera. Bavuga ko rero ibi ngibi bitashoboka. Nibura batanga ibihumbi 3 bakihiringa, bakayashaka bakarya dukinya, bakabika senyisa. Umwaka wajyaga gushira bafite ibihumbi 12 by'amafaranga y'u Rwanda, bakishyura ubwisungane mu kwivuza, bakuguma ari sefu. Abantu babonaga ibihumbi 12 barwanye bigereje ubusa, bare dukenya. Urambwira yuko noneho ibihumbi 100 bazabibona. Noneho ayo mafaranga ibihumbi 100 bayakorera mu myaka 3. Bivuze ngo aya mafaranga ntago bakwigera bayabona. Bityo rero barasaba ubuyobozi ko bwadohora bakabasubiza mu byiciro bari barimo, kubera ko ubu ngo barabangamiwe cyane, kubera ko ubu ngubu nabo ntago biyumvisha yuko bazajya bishyura ibihumbi 20 bishyuraga ibihumbi 3. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe buvuga yuko umuntu wese wisanze mu cyiciro kitari cyo, ndavuga abaturage batuye mu karere ka Nyamagabe, umuntu utarisanze mu cyiciro cya nyacyo yemerewe kugihinduza. Bivuze ngo ibyiciro nibitangira cyane batangira guhindura ibyiciro, bivuze ngo muzagende muhinduze ibyiciro hakiri kare kugira ngo mujye mu byiciro bibakwiriye. Kandi ikindi ngo amakosa bari ayanyu kuba mwaragiye kwibaruza mu byiciro, mukavuga ukuntu uko mubayeho, bakanabasura bakabona niko mubayeho, bagasanga koko ubwo bushobozi murabufite, nyuma mukaza kuvuga ko ubwo bushobozi mutabufite. Bino rero namwe muzajya mubihanirwa. Ngaho nguko abaturage batuye mu karere ka Nyagatare bavuga yuko hari umuturage uvuga ko we yakuye mu cyiciro cya 2 akajyanwa mu cya 3, ubwo azajya yishyura amafaranga ibihumbi bigera kuri 6 by'amafaranga y'u Rwanda. 6 amafaranga angana n'ibihumbi 8 by'amafaranga y'u Rwanda. Avuga yuko rero we noneho sasa yanishyurirwaga ubwisungane mu kwivuza n'abagira neza. Umugira neza uzumva yuko amafaranga yazamutse gutya akamwishyura ubwisungane mu kwivuza ninde ko kugeza isaha nawe ari mu gahinda n'amarira. Reka rero amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka nibatangira guhindura ibyiciro bya mituweli, nge nzabamenyesha mujye kuri santere zanyu muhinduze ibyiciro. Kugeza isaha dutegereje itangazo, dutegereze ibiva muri guverinoma y'u Rwanda ko ibyiciro bigiye gutangira guhinduka cyangwa bagiye gukosoza ibyiciro. Tuzahita tubibamenyesha. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Imana ibarinde, ibahereza ubuzima buzira umuze. Nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urw'inkorago tubakora rugakonka.